talangkong nyon sekolah. Jadi tambena kini kejan. Munu tambah jak bejaan tak bisa. Tambah gini kamu. Asa banja. Sa. Najis banja. Ja. Ya keruana ikia sakit keru pada menembian was-was kentok. Kentok banja ya. Kentok banja ya. Keru ternyata ada buna buru inyamai kentok mun lengiding bau na ban munyi na. Mun tidak bau na dak munyi na berarti tak kentok aja. Guru geng ganggu setan guru. Nang rah. Apa mun tamunyi ke? Rata-rata mun tamunyi bau ongkuan. Apa mak baleng mengaleng jangkau pada orang pada lebura kentok. Ongkuan saya kau jangan kentok maleng rom. Bau na bonela. Dah mun rata-rata orang saya akan tahu jak gini kayak bau din tibi. Coba ngucap siapa kan tok Jawa matau wabon letak jet le temu acurak tang di tentu mun kita ngiding bau na bentak ngiding munyi na berarti antum semua ini tidak berkentut. Kula pernah andi kanca was-wasan sampai muka lebar saboran elu iding akhir punten nika ungkuan ka are sampai arwan roy congok mono akemi apa njo ada yo ungkuan ko sejak sekejap apa buat mai congok mono gempel lagi jadi aku anu jan perasaan wajar akemi deh itu akemi gen sabaran badan ten iya kok kira kan huak apa kok kita tahu mending bini dan kau laki tak tahu tanya kan bini anda ya tak was-was yang dengar tak badan yang bini ni was-was acara head gula buru congok kan deh jera banjaleng mengaleng kau badan di bini kira kan tak paju apa malah melolong. Bila sudah terjadi aku hilang. Benar. Kecuali yang cer coba dengan kitab nih cer mun cer kudu mun ning kitab Jepun suruh buntu. Karena takut sampai najis ini kedepakan nih buntu. Bener lagi. Jadi tuli awudu tuli apa aja tak kau mipah tu dah keluar dan sini pada banu orang ngambian minabi istihadah pada banu wala bada orang cercer sara bada pasca operasi prostat rata-rata pasca operasi prostat pernikah anu itu mula nasar nancel senikah bentar selamat dah